Kurugira Joseph Asasira uri kure by'ubuhangwa bw'insi habwo Rembo Rwambara nagira ngo kubyara imiti kwetorero mu Rembo tyatandika hati uguyaho ihureji neyo gomizamo kurebuka ngo babyara imiti eri kuhingura imitwari 5 ngo kwari kushobora Nshingire 2025 nabwe bukabiri kibanja cyo kwa katano hari Penpo Gardens hati twashara mu standka. This is one of actionable point kugira ngo tutandika kubyare rizoba twatandika tubyare mitigana wikeze rukwija tuza kongera cyumwe MT twina abantu benje abatwire MT kurugaza Kampala Bushenyi no murimba Rome Guyagaraka yahiga barukushisha miteji kwegarakamo bakamanya makuru gemiteji ekinte cyari kugira ngo ngeza kwiraho ibyo buhangwa bw'insi nangwa n'impinduka y'obwire abantu twena nko kuturo murimbara mutakarebeje mitinke ya kansoni nke yamba sita konka tugirebe nke miti yitu twena aho kwaneza kutugashira okutoreza ecubunda okutuyamba hakwata climate change na no kureba kangwe kibuga kitu cyabonera. We Simon Mwijika Said urchairman w'abashobozi habo Rembo Rwambara yashobora ngo nk'abashobozi bashaziremo kutahwita fari abo kuyonje Rembo nangwa no konjero kurinda ibyo buhangwa bw'insi. Tukagira ngo hati itwe nk'abashobozi ningashe bakweta private sector ningashe ngamba sita nite tugire itafari twayongera icyo kubanza hakuboneza icyo Uwetashovya Crispus wa Carbon and Green Finance Ministry y'obwiga byo mwitaka wajukira umjenyi mukuru Minister Ruth Nankabira ori Minister wa Energy hamwe nabyo bwiga bwo mwitaka yasimeje tekateko cy'abashobozi bambara iki yagira ngo nchweraho n'ikigenderera cya government cyo kubyara imiti miliyoni 2 okwetorora ihanga planting and greening in Mbarara City. Let's grab hands for them. This work marks a significant milestone in Uganda's journey towards achieving our run out of trees initiative in Uganda. Ubwo yagarika yahigende mbozona kopa abanyambara bakakora nico cyumwe bakarinda byo buhangwa bw'insi bakaboneze buga byabo. So I urge other cities to copy from you and take up such an initiative that Mbarara City has taken together with Mbasita and its business community to champion similar campaigns so that we improve the livelihood of our people. I call upon all stakeholders to join this noble cause for the betterment of the country. Abebitongora abandi abayegeta harureji nabo batugambira abwenshi bimukiremo mu kwetabe mu hureji. Itwe nk'abacara na Ankole Diocese at large twajumbera umuhureji yo kubyara imiti omuri Mbarara City abo kugira itwe by'amagara kubyara imiti n'ikintu cyango environment yitu kugiprotecting amwe no kuguma nayo kuri yangu yatwereze binte biribyo obwahati yangariyo naryo muhuru yo kurinde buhangwa bw'insi kandi n'obujunanizwa bwa buri muntu kurinde byo buhangwa amakuru agashakwa iyana kankwasa omuri Mbarara.